haray musidɓe julɓe tedduɓe aray machine hoy koye hari koye jillodiri ga haray koye taƴodiri on haray toujours ɗen continue ka wonnoɗen ɗon toɓɓere jeegaɓere nden ma jeeɗiɗaɓere nden toujours nafooreji ko heɓoten kon e Suumayee no tawa e muɗum yiɗugol fonnugol hakkunde jama on kadi ko Suumayee kadi wawi en jannugol ɗum ɗon fonna hakkunde jama on fu fota toɓɓere jeetataɓere nden e nafoore ko heɓeten kon e korka ko wi'ete kon hubbur rahma yiɗugol yurmende si goɗɗo hino hoori aray ɓernde makko nden no heewi tew yurmende haray himo yurme ɓuri si tawi hara na fewndo Suumayee haray wona fewndo korka ɗum non kay ko nafoore ko heɓeten kon e nder ndu lewru Suumayee si ɗum ɗon feƴƴi haray toɓɓere jeenayeɓere nden kadi wondema ngol hoorugol kadi yutahhirul am'a laɓɓinay kadi tetekki ɗin fi honɗum si tawi a ñaami lebbi 11 haray tigi on ɗi tetekiɗi heewi tew a ittay kooƴe a soƴƴay a hirtoto no woodi woɓɓe goo sifa amen hara sono ɓe ko ñaamugol keppum hundukon fotota ko hino ñaama tun ko ñaame hino woodi joni noon si tawi noon hara a hoori ñallal ngal fof jogande maka sulliɗa sifa wano enen woniri ɓe occident ga a acciti ñamugol e 3h du matin 4h du matin a ñaamu yarɗon ha e 22h haray tetekki ɗin kadi appareil ji ɗin fop wawi fowtade tetekki ɗin ko wonno nder ton kon fop vidama laaɓi pos ɗum noon no tawa e nafoore ko Allah waɗani korka wondema yen hooru gollowo fof gollowo himo mari ko wiyete kon pause himo mari haray fowtagol ɗo kadi haray noon e nder hitande nden fop Allah addani en ɗo lewru fi en fowtin appareil ji haray ɗi o moƴƴini ɗin o waɗi e meɗen no tawa kadi nafoore nden toɓɓere sappaɓere nden kadi fowtinayi kadi ko wiyete kon estomac on fulkuru ndun intestin ji ɗin fop nder ton ɗi waway fowtade ɗi vida seeɗa ɗi looto ha laaɓa poy tuundiji ko woni ton kon fop yalta fiyo neɗɗo on kadi wawa hiblade kadi fi hitande arore nden ɗiɗo woni nafooreji ko waweten heɓugol kon e korkasi en hoori haray no tawa e muɗum kadi toɓɓere 11 nden kadi ko waweten heɓude woyo naziful badan laɓɓinay kadi ɓandu nun kadi itta ɓellerewi itta fayfaywi itta cholesterol on ɗuyta sukkar on fop ɗuyta tension on fop ko woni kon kadi e ɓandu bani adama on si tawi neɗɗo on kadi o hoori nafoore 12 nden ko heɓeten kon kadi e korka yukhaffifu min sigalil batni si a hoori kadi ɗuytay kadi poids ko teddinta reedu ma nun kon wano menen ɓe deedi mum jooɗi sa hoori joni antigi a santa hiɗa foygiti ko nafoore nden non kala ko Allah addi Allah aynata en wata en wonu en ñaamaari en yaraari en rendaari e sonnaaɓe meɗen sina hara ko nafoore wonande en joni noon deedi ɗin fop fu ko ɗum si goɗɗo hoori haray hino haani yaltitugol e makko wona yo hooru ha tawata si Suumayee on feƴƴi ko ɗon o ɓurata janɗugol lewru Suumayee wona lewru ñaamugol lewru Suumayee ko lewru dewal ko lewru andugol ɗe toɓɓe ɗo fof ya eto ɗe battina e maɗa haray ko adi Suumayee o yahude haray ko ɗum ɗum woni nafoore e hoorugol ngol haray si ɗum ɗon feƴƴi reedu ndun ndu ɗuytike kadi sabu ko hooruɗa kon toɓɓere 13 nden kadi no tawa e muɗum kadi hoorugol ngol wallay bani adama on e jogitagol tuuyo muɗum wallete e jogitagol shahawuji maɗi so ndaari joni Nelaɗo sallam ma hiɓe maaki ko onon yo dental sukaaɓe kala e moɗon heɓuɗo feere wawi hoorugol yo hooru yo jombu kan afwan kala e mo jogiiɗo feere yo jombu so mara ko jombira wo haray yo hebbin hoorugol wo sabu hoorugol ngol ɗuytanaymo shahawu makko on ɗuytanaymo tuuyo makko on ɗum non ko nafoore goo si goɗɗo hoori jogandema bimbi ha kikiɗe on haray na haaju rewɓe woni ka hakkille makko haray ko ndarugo so tawi futuro aray ko ɗum o ɓurata miijaade muɗum wona feere tuuyoji ma sahawuji ma fi rewɓe ma ko nanditata e sifa muɗum ɗum ɗo kadi ko honɗum wawata jonni okkude nun ɗo haray ko korka kan jonnata nde nafoore ɗo kadi so toɓɓere 14 nden ko sabu hoorugol ngol kadi sa hoori an neɗɗo hooruɗon wawata andude alhaali bani adama tampuɓɓen si tawi a hoori joni an patron on a waway andude jakayuɓe tampuɓe kañum ko ni tu woni gurdam maɓɓe
24 sur 24 7 sur 7 kamɓe kanko e heege tumɓe woni. Jon non am o patron ñamaynoɗo bimbi, ñama ha padaranno, soƴƴa ha padaranno, hirto ha padaranno. Si woni ñalla ngal foppo a ñamari nde haray a gayni mapodugol e hoore maɗa. Jon non ɗum ɗo wawete andinde wawa su'ugol puɓe kamɓe gurdam maɓɓe ɗam fop ko ni woniri. Na ndu lewru Suumayee tun alhaali maɓɓe on fop haray ko ni woniri. Sa wawi andugol ɗum ɗo, a santi ɗum ɗo, wallahi a wawa yayɓe yurmede no tawa kadi eko addi korka kan fiyen heɓu nafoore e muɗum. Toɓɓere 17 nden e sakkitore nden Incha'Allahu haray horugol ngol kadi nyawda nayi en nawnaje dolle hara ko ɗe médecin ɓe wonno ko ronki kon few. Nyawda ma e nawnare hara an tigi sa gayni horoyde jiɓɓoɗa o ko honno sellirɗa e nde nawnare ɗo. Honno watta ɗum ko sabu korka kan piiji wonnoɗi ka nder reedu ɗin fop, wonnoɗi ka ɓandu ɗin fop, ko wonno ka hoore fop a yaltini ɗum no waalike kene, no woodi piiji goo ko woni ka reedu e ko woni ka ɓandu ko wawata yaltingol ɗum ɗo wo ko korka. Allah innata yen hooru wonen en ñamari en yarari en rendari e sonnaɓe ɗum hara ko non tun. Pellet kala ko Allah waɗi kon ko ɗum woni ko haani. Ɗum ɗo ko toɓɓe 15 tawata ɗe wawayɗe heɓude nafoore ko wawata en jonnude haray si tawi en hoori. Wa akhiran mi sakkitora honɗum, si Suumayee lanni bani adama on marɗo feere o ɓeyday honɗum kulol Allah ngol e suusugol ittugol sadaka. Sabun haray hande kadi o andi hino woodi haton jimɓe, o andi haray hino woodi haray tampuɓe. Joni noon haray mi resima toɓɓe ɗen ɓay haray nanen vidéo on kupuno mi resima ɗo nde wotere toɓɓe 15 ko tawata konko ɗeɗo nafu addata korka kan nafoore ko addanta en kon. Wiɗen toɓɓere aranere nden korka kan ka wowtinayi en ko andinayi en ko wiyete ko muñal. Ɗiɗaɓum ɗum korka kan kadi ka jannayi en wowgol jogitagol hoore muɗum. Toɓɓere tataɓere nden korka kan kadi ka okkorayi en ka ɓeydana en ko wiyete kon kulol Allah. Toɓɓere nayaɓere nden korka kan kadi ka waway en andinde ko honno waweten organiserde woni yimɓe organisiɓe fewuɓe. Toɓɓere jowaɓere nden korka kan kadi ka jannayi en ko wiyete kon pottal. Toɓɓere jeegaɓere nden korka kan ka jannayi en ko wiyete kon nunɗugol. Toɓɓere jeɗɗaɓere nden korka kan ka jannayi en ko wiyete kon fonnugol hakkunde yimɓe ɓen fop maɓɓe. Toɓɓere jeetataɓere nden korka kan ka jannayi en ka andina en ko wiyete kon yurmede fiyen yurmodir hakkundeji meɗen. Toɓɓere jeenayeɓere nden korka kan kadi ka laɓɓinanayi en ko wiyete kon tetekki ɗin ha laaɓa pos e fulko kadi. Si ɗum ɗon feƴƴi kadi toɓɓere 14 nden korka kan ka laɓɓinanayi en ɓandu meɗen ɗum immorde e sukkar, immorde kala e tundiji ko woni ka ɓandu kon e ɗi cholesterol ji. 12 nden korka kan kadi ka ɗuytanayi en kadi teddugol deedi ɗin reedu ma ɗum ko ndu teddi kon kadi ka ɗuytante ɗum ɗon. 13 korka kan kadi ka wallete honɗum kadi e wawgol jogitagol sahawu ma on e tuyoji maɗen e faale rewɓe e ko nanditata e muɗum. Toɓɓere 14 nden korka kan kadi ka waway wallitade marɓe ɓen fiyoɓe andu alhaali ɓe maraɓen harasi Suumayee on feƴƴi ɓe waway ɓe wallitade ɓay si patron jo hoori ñallal fof nde kikiɗe no hewta hara hatan jini ko ñamete. Amma miskine Allah on ko so ñaami sonjamo o wowtino kan heege ko ɗum woni golle ɗen ko ɗum woni gurnandam. Toɓɓere 17 nden korka kan ka ñawda nayi en ka wona e sabu ko ñawdani en ñabbeeli tawata wataɗi ñawde hay hunde si wona korka fi muɗum nela salam no maaki e hadis. Hay si tawi noon karamakoɓe goo no lo'ini hadis on ɓe maaki sumuta sehu wo hoore son hoori tun on sellay. Mi toriki Allah yo Allah newnan e ɗeɗo fof hokka en e nafooreji ɗo. Wa akhiran si goɗɗo hoori kadi ɗum ɓeyday wallugol mo suusinamo ittugol sadaka ɓay haray o andi alhaali tampuɓe ɓen ko honno ɓe woni e wuurirde gurnaji muɗum fuu. Mi toriki Allah yo Allah nafir en ka radio meɗen Facebook laawol kisal ɗo o nafira wonɓe e tambitade ɗum ɗo arre Suumayee so tawni en Suumayee kadi yo Allah newnan en wawen horugol so on hoori kadi yo Allah ho jaɓan en yo Allah waɗu en e ɓen rinɗinteɓe e natugol yiide jahannama sabu ndu. Si tawi kadi o aru ƴettitugol ɗen aɗo Suumayee on yo yaafo en so ƴettitay. Mi toriki Allah kala ka julɗo jogi ande e hoore aduna kaka ɓeygure makko
kaka ɓandu makko, kaka ɓiɓɓe makko, kaka sonnajo makko on, yo Allah ittan mo ande makko nden e mapunde makko nden e sonja makko on. Kala marɓe ɓen fop yo Allah hon ɓeydanɓe, ɓe jogaki ɓe yo Allah hon okkorɓe musidɓe meɗen maporɓe kaydiji ɓen fo, yo Allah okkorɓe kaydiji wonduɗi nafa e barke. Marɓe ɓe yo Allah waɗu kaydiji ɗi rewirɗi Allah. Nde nawnare coronavirus ko Allah jarribori ɗe mofte ɗo, ko kanko petti tippini ɗum ɗo, kanko petti wawi ɓantude ɗum ɗo, yo Allah ittu nde ɗo e hoore dendagal bani adama, yo naɓude kande wata lorrude julɗo wo kefero yo ya rabbal alamin. Yo Allah wurnu en fodde ɗan gurdam no moƴƴani, yo Allah ƴettito en ñande tawata ko ola kala woni ko moƴƴani. Yo Allah surro en adna o yaafo en yawmal qiyama. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kasira. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jango bi iznillahi ta'ala, si jon jango jaɓi en yewtay ko honde tuma woni ko suumaye woni ko farla. Yewten shartiji honɗi timminta si wawa horugol. Yewten tugale korka ɗen kadi. Yewten kadi sunnaji korka ɗin. Yewten kadi ko honɗum e honɗum woni ko bonnata korka. Haray ko ɗe toɓɓe ɗo woni ko yewteten jango si jon jango jaɓi. Yo Allah accu en ha jango hara ko ɗum woni ko hirni ɗen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.